Stalin exiled about a dozen of nations completely, part and parcel, young and old, women and men, even members of the Communist Party among them. They were all exiled to Central Asia, to Kazakhstan, Chechens, Ingush, Kalmyks, Karachaevs, Crimean Tatars, a dozen of nations completely wiped out. The Soviet deportations, although on a much bigger scale, was similar to deportations by the SS. The descriptions are just horrific. 60, 70 people in a closed cattle truck with no sanitary provisions, just a hole in the floor, packed so tightly that they had to stand up, they couldn't sit down. And when the train stopped, they would unload hundreds of corpses of people who died on the way. Un tā vilkām trīs, vēl deva divas krievietes ar ragutiem vilkām skatiem. Šausmīgs sniegs bija par upi vilkām. Bet tad tiešām, ka Mandēliņu vilka, tad tos sargi bija noņemti. Tā jau viss, kas mira, bērns glabāja pie privātajiem. Tos neskaitīja, ka tie ir apcietināti, tos pie privāti. Mums jau raka purvā. Un tad viens atkal bērniņš nomira. Tad es neatceros, cik vai bija pusgads vai gads bija. Tad es atkal vilku to. Un tad es tiku aizbrājis pie savu dēlu. Un tā bija pēdīga reize. Vienreiz es apcienu. Mēs izgājām ārā, un tur pie verandas bija liela asinspēļķi. Tās asins savācām stikla burkā, jo tā bija mūsu tēva dzīvība. Man ir grūti stāstīt, man tā kā uzplēst ir jauna rēta un tāda, ka lasiņo.